Umugoroba mwiza kuri mwebwe mukomeje kudukurikira, mukomeje kuba natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Reka amakuru yacu tuyahere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbabwire ko Minisiteri y'Ubuzima muri iki gihugu yatangaje ko iki gihugu cyongeye kwibasirwa n'icyorezo cya Ebola kandi ko kimaze kwica abantu bagera kuri 16 mu ntara ya Kasai. Ebola ni indwara iterwa na virusi yitwa Ebola iba mu mubiri w'uducurama tuyikwirakwiza hirya no hino, ikaba yibasira abantu n'inyamaswa z'inyamabere zo mu ishyamba nk'impara, ingagi, inkende ndetse n'ibitera. Iyi ndwara yandura byihuse ikanica cyane ku kigero kiri hagati ya 50-90%. Inzego z'ubuzima zisobanura ko iyo itahuwe kare ishobora kuvurwa kandi igakira. Minisitiri Dr Roger Kamba kuri wa kane Nzeri yatangaje ko amakuru yemeza ko iki cyorezo cyongeye kwibasira iki gihugu yashingiye ku busesenguzi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubushakashatsi ku buzima NRB. Umuyobozi yasobanuye ko amaze kugaragara abantu 28 bakekwaho kwandura iki cyorezo muri zone y'ubuzima ya Bulape kandi ko iki kigero cyo gupfa ku banduye kigera kuri 57%. Yagize ati kugeza uyu munsi raporo yo ku rwego rw'intara igaragaza ko abantu 28 baketsweho kwandura, 16 barapfuye barimo abakozi 4 bo mu rwego rw'ubuzima. Ikigero cyo gupfa kigera kuri 57%, kigaragaza uburyo rero iki kibazo gikomeye cyane. Minisitiri Kamba yatangaje ko hagikorwa ubusesenguzi kugira ngo harebwe niba hari ibindi bice by'igihugu byaba byaragezemo ubwandu bwa Ebola. Ebola yaherukaga kandi kwibasira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri 2022. Muri Mata uwo mwaka yagaragaye muri teritwari ya Mbandaka mu ntara ya Ekwateri, ariko Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko muri Nyakanga ko yarangiye icyo gihe, nk'uko amakuru aturuka mu bitangazamakuru bitandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akomeza kugenda abigarukaho. Mu yandi makuru, Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yatangaje ko mu gihe amasezerano y'amahoro hagati y'Uburusiya na Ukraine yashyirwaho umukono, ibihugu by'Iburayi bizafasha mu gucungira umutekano iki gihugu. Yabigarutseho nyuma y'igihe kirekire ibihugu bihuriye mu muryango w'ubutabarane OTAN bijya impaka ku buryo bwo gucungira umutekano Ukraine igihe hazaba hasinywe amasezerano y'amahoro n'Uburusiya. Yagize ati twe ibihugu by'Iburayi twiteguye guha Ukraine n'abaturage bayo umutekano igihe amasezerano y'amahoro azaba asinywe. Emmanuel Macron yavuze ko ibijyanye n'imyiteguro n'inyandiko zisobanura byose zateguwe ku itariki ya 3 Nzeri 2025 mu nama y'abaminisitiri w'umutekano, ariko ibikorwa mu buryo bw'ibanga rikomeye. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko ingamba z'umutekano zihamye zemeranywaho mu nama y'ibihugu bishyigikiye igihugu cye iteganyijwe uyu munsi ku itariki ya 4 Nzeri 2025. Ukraine yasabye ibihugu by'Iburayi gutanga uburyo bwo kurindira umutekano iki gihugu bwasimbura ubwirinzi bwa OTAN nyuma y'uko Amerika ibujije Ukraine kujya muri uyu muryango. Ibihugu byinshi by'Iburayi birimo Ubufaransa n'Ubwongereza byiyemeje kurindira umutekano Ukraine, gusa Amerika yo yavuze ko izatanga ubufasha gusa. Uburusiya bwamaze gutangaza ko butazihanganira kubona ingabo zo mu bihugu bigize OTAN ziri ku butaka bwa Ukraine niyo zaba zahawe ubutumwa bwo kubungabunga amahoro. Amerika yifuza ko izi nshingano zahabwa ingabo z'Ubushinwa. Tuve kuri inkuru ivuga kuri Uburusiya na Ukraine, mbabwire ko uwitwa Giorgio Armani wamenyekanye mu bijyanye no guhanga imideli yapfuye afite imyaka 91 y'amavuko, nk'uko byemejwe n'ubuyobozi bw'iyi sosiyete yashinze. Mu itangazo bajije ku mbuga nkoranyambaga bagaragaje ko Giorgio Armani yapfuye aguye mu Butaliyani. Banaboneraho umwanya wo kumenyesha bifuza kumusezeraho ko ku wa gatandatu tariki ya 6 Nzeri 2025 no ku cyumweru tariki ya 7 Nzeri 2025 bazahabwa umwanya. Icyakora muri iri tangazo bavuze ko bitewe n'icyifuzo cya nyakwigendera, umuhango wo kumuherekeza mu cyubahiro wo uzakorwa n'abo mu muryango we gusa. Uyu musaza ubarirwaga mu batunze agatubutse ku isi y'abahanzi b'imideli yashinze sosiyete ya Arman mu mwaka w'1975. Kugeza igihe yitabiye Imana, umutungo we wabarirwaga mu arenga miliyari 8 z'amadolari y'Amerika. Uretse ibyo guhanga imideli, Giorgio Armani yabaye umuyobozi wa Olympia Milano Basketball Team, akaba n'umufana w'akadasohoka wa Inter Milan. Uyu mugabo binyuze mu ruganda rwe yagiye adodera imyenda amakipe atandukanye yaserukanye mu bihe binyuranye.
ni umugabo ariko kandi wari warashoboye mu bijyanye na hoteli, aho muri 2005 yasinyanye na Emare Properties PGCS amasezerano yo kumwubakira hoteli 10 ziri mu mazina ye. Muri 2010 yatashye Arman Hotel yari yuzuye muri Burj Khalifa iherereye mu mujyi wa Dubai, akaba rero yitabye Imana ku myaka 91. Abahagarariye ihuriro AFC 23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo na Joseph Kabila wayoboye iki gihugu kuva muri 2001 kugeza muri 2019 byumvikana ko yamaze ku butegetsi imyaka 18, bari muri Afurika y'Epfo muri gahunda y'ibiganiro by'amahoro byateguwe n'umuryango wa Thabo Mbeki. Umuyobozi wa AFC 23 Corneille Nangaa aherutse kubwira abanyamakuru ko azohereza itsinda nini cyane muri Afurika y'Epfo kugira ngo hamwe n'abandi banyekongo baganire ku buryo ibibazo byugarije RDC byakemuka. Nuko Corneille Nangaa yabiteguje iri tsinda riyobowe n'umuvugizi wa AFC 23 Lawrence Kanyuka. Mu bya politike ryamaze kugera muri Afurika y'Epfo, ryanitabiriye kandi inama mpuzamahanga y'amahoro n'umutekano itegurwa n'umuryango wa Thabo Mbeki mbere yo kujya mu biganiro. Bwana Kabila mu batumiwe n'umuryango wa Thabo Mbeki yohereje muri Afurika y'Epfo intumwa zirimo Nehemi Mwiranya wabaye umuyobozi w'ibiro bye ubwo yari president wa RDC, André Kimbuta wabaye guverineri wa Kinshasa, Francine Muyumba wabaye senateri ndetse na Felix Momakitenge wabaye minisitiri wungirije ushinzwe ingengo y'imari. Ibiganiro by'amahoro byatumiyemo abantu benshi barimo mu butegetsi bwa President Felix Tshisekedi n'abatavuga rumwe nabwo, gusa ababa muri RDC bimwe visa na leta ya Afurika y'Epfo kubera impamvu itatangajwe. President Felix Tshisekedi yasubije ubutumire bw'umuryango wa Thabo Mbeki ko abanyekongo badakeneye umuhuza kugira ngo baganire ku buryo bakemura ibibazo byabo, bityo ko ibiganiro by'amahoro bitegurirwa hanze bigamije kubarangaza. Yatanze ubutumwa nyuma y'aho umuvugizi wa guverinoma ya RDC Patrick Muyaya yatangaje ko nta muntu n'umwe wo mu butegetsi uzajya muri biganiro kuko ngo byagaragaye ko Thabo Mbeki atumva neza ikibazo cy'igihugu cyabo. Mu kiganiro n'itangazamakuru ryo muri Afurika y'Epfo kuri wa 4 Nzeri, Lawrence Kanyuka yatangaje ko amagambo ya Felix Tshisekedi atesha agaciro ibindi biganiro by'amahoro biyoborwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na leta ya Qatar. Yagize ati ikarita nyizi neza, Washington iri muri RDC, Doha iri muri RDC, n'amahanga. Ati kubera iki avuga ko adashaka kurangazwa n'ibiganiro byo hanze. Yavugaga ko yafunze amarembo y'ibiganiro byose ashaka intambara. Ibi nibyo yahoze avuga kuva mu ntangiriro. Thabo Mbeki yabaye perezida wa Afurika y'Epfo kuva mu mwaka w'1999 kugeza muri 2008. Ni umwe mu banyapolitiki muri Afurika bakurikiraniye hafi ibibazo byo muri RDC ndetse banabisobanukiwe neza cyane. Akaba rero yageragezaga gukora ibishoboka byose kugira ngo abe umuhuza muri ibibazo byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa ubuyobozi buri ku butegetsi muri Kongo bwo ni bubikozwe.